Mas Nangdut kelingan pengen beli Mas Nangdut cintane kakek terhalang dosa. Beli mungkin sampai terjadi Kang pepene Bunda Ziki wis duwe rapi. Bunda Ziki masih duwe lagi. Antara kita cintane terhalang dosa. Mamaku Wendy yang punya wilayah Junti Gedokan, pernah hubungan batin. Rasa sedih Bapak Haikal beli sampai kawin. Beli sanggup ongkon nambah dosa. Mama Dimas Among bokat kena hukum karma. Kagak Mama Lucy yang ada di Taiwan masih bareng sang jawara. Nada suara buat anda semua. Coba. Ketua Nok Dedi aja ketua. Kakak ngerti ning perasaan wong wadon. Mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Aroni aja dibagi-bagi konentok dagingnya. Sing sabar Nok Deni sing sabar. Sing kerep maca istighfar. Yen ora lakon ning dunya mengko bae ketemu ning neraka. Pengen pernah hubungan batin. Rasa sedih bos seroni beli sampai kawin. Beli sanggup ongkon nambah dosa. Kan pepene emong bokat kena hukum karma. Mama Lucy, tolong Mama Lucy sing ana ning Taiwan. Ya Allah. Mene Mama Lucy. Mama Lucy. Mama Martin. Arta Martin. Oh, Mama nang Arta Martin. Ketuan aja ketuan. Kakak ngerti ning perasaan wadon. Mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Mama nang Arta Martin. Sing sabar Nok Intan sing sabar. Sing kerep maca istighfar. Yen ora lakon ning dunya mengko bae ketemu ning suarga. Ya. Pengen pernah hubungan batin. Rasa sedih Mama Dimas beli sampai kawin. Beli sanggup ongkon nambah dosa. Kan pepene emong bokat kena hukum karma. Disambung maning kangge Nanang Martin bareng Nanang Marta. Kangge Mama Lucy yang ada di Taiwan. Kangge Bunda Ziki yang punya Hong Kong. Ada suara. Hey. Jalan-jalan. Ketuan aja ketuan si tenggo. Mama Dimas sing paling emang
Mama Dimas sing paling sayang, Mama Dimas wong sing paling loman. Mama Dimas, Mama Dimas, Mama Dimas, Mama Dimas kesuwun sing sabar. Mama Dimas sing sabar, sing kerep maca istighfar. Yen ora lakon ning dunya, mengko bae ketemu ning swarga. Pengen pernah hubungan batin, rasa sedih Mama Dimas beli sampai kawin. Beli sanggup kongkon nambah dosa, Mama Dimas emong bokat kenang hukum karma. Masih disambung kangge Mama Dimas, Mama Dimas, kangge Mama Lucy, Mama Narta Martin, kangge Buda Ziki, kangge Mama Haikal, Bina Kasih, dua sesepuh Ocha Ducul. Ada suara keduan aja keduan, kakak ngerti nih perasaan wong wadon. Mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Sing sabar Mama Dimas, sing sabar, sing kerep maca istighfar. Yen ora kelakon ning dunya, mengko bae ketemu ning swarga. Mungkin sampai terjadi Bapak Warnyononi masih duwe rapi, Ibu Tasripa masih duwe lagi. Antara kita cintane terhalang dosa. Wow, sangat luar biasa sekali.